गांवच्या उदरगती खातीर राज्यातले प्रत्येक पंचायतीक 1 कोटी रुपयाचो अर्थीक आदार दिवपाचें उतर पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिलां। साळगांवच्या बाजार प्रकल्पाचे उक्तावण सुवाळ्यांत तो उलयतालो। पर्यटन मंत्री आनी थंयचो आमदार दिलीप परोळेकाराच्या वाडदिसा निमतान मार्केट प्रकल्पाचें उक्तावण जालें। सुमार 44 कोटी रुपये मोडून साळगांवां मार्केट बांदलां। पंचायतीची हे फावटी आमी बरी योजना काढल्या। दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना म्हणून योजना आसा आणि ह्या योजनेतून प्रत्येक पंचायतीक 1 कोटी पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिवप हे आम्ही ठरयल्लें आसा। आम्ही मुद्दम ह्या रकमेचो वापर केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपाकच न्हय तर ज्या पंचायतीकडे स्वतःची जागा ना ती जागा खरेदी करची, जागा जाय जाल्यार एक्वायर करची, ह्या एक्विजिशनाक सुद्धा ह्या पैशांचो वापर करपाक मेळटा। आमचेकडे साधारणशे 1.5 वर्सां पयलीं ह्या मार्केटचो कोन्सिलो किंवा फावंडेशन आमी म्हणटा एका फावंडेशनाक आमी हात घातलो, फावंडेशन स्टोन बसयलो। मदीं पावसा खातीर कांय डिले जाले, उदकूच मेळटालें त्या खातीर डिले जालो आणि आयज गेले 2-3 म्हयन्या पयलीं मार्केट रेडी जालें। लेट तेजें उद्घाटन करपाक कारण इतकेंच की ह्या मार्केटाचो फर्स्ट फ्लोर आणि सेकंड फ्लोर बांदपाचे आमी आसा। ह्या वर्सा पयल्या वर्सा आमी पिलेन गांवांत फॉर्मेलिटी फास्ट जाल्यो आणि त्या खातीर पंचायतीचो ग्राउंड फावंडेशन स्टोन आमी आयज बसयता। आमी जे प्रयत्न चालू केल्यात सालिगांव फुटबॉल ग्राउंड आणि मिनी स्टेडियमा खातीर, तेका लागून तुमचे सहकार्य आसतलें अशें मागता। पळोवया गोंयांतल्यो कांय हेर घडामोडी। हम सभी हिमालय पुत्र ट्रस्ट से हैं। हमने 20 मार्च को ये अभियान स्टार्ट किया जम्मू से, तिरंगा रन फॉर नेशन। ये 200 दिन का है, 10,000 किलोमीटर का है। इसका संदेश है हर घर में बेटी हो, हर घर पे झंडा हो, हर दिल में बेटी हो, हर दिल में तिरंगा हो, महिलाओं की गरिमा की रक्षा हो। ये देश के 17 राज्यों से गुजरेगा। हम यूथ से रूबरू होते हैं और यूथ को एक जागृत करते हैं कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा कीजिए और झंडे के प्रति समर्पित रहिए। ये जम्मू से कन्याकुमारी फिर दिल्ली इंडिया गेट में समापन होगा। लगभग 200 दिन का है। हमें ये हमारा ज्ञापन और ये राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे इंडिया गेट पे। ये लगभग अगस्त में। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे तातूंत 8 मे हेनरी डोनान जो आमचो फाउंडर आसा ताजो वाडदिवस जावन आसा आनी जवळ जवळ रेड क्रॉस मुवमेंटाक 150 वर्सां आज पूर्ण जाता। पूर्ण म्हणजे आमी 150 वर्सां भितर सरतात। आज ताजी थीम आसा ह्युमॅनिटेरियन इन एक्शन। 150 वर्सां 150 इयर्स ऑफ ह्युमॅनिटेरियन सर्वीस इन एक्शन। पणजेन आज आमी एक भव्य प्रमाणान ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह आयोजीत केल्लो आसा। लोकां कडेन वतात की तांच्यांनी अशेंच ब्लड डोनेशन ड्रायव्हांक सहभाग करचे, येवचे आनी यंग तरणाट्यांनी फुडें येवन रक्तदान करचें। राजकारणात हल्ल्यार जाता पूण फुटबॉलांत जिखपाकूच जाय अशें चर्चिल म्हणटा। भारताचो चॅम्पियन फुटबॉल क्लब म्हूण चर्चिलान नांव जोडलें। चर्चिलाच्या पंगडान आय लीग सर्त गाजयली आनी जिखली। ताचे टिमीचे यशाचें सिक्रेट म्हणल्यार एक करून बारीकसाणेन वेचिल्ले खेळगडे आनी तांणी दाखयल्लें टीम स्पिरीट। My players are played biggest role. And they played not like the players, they played like a family players. And this is the reason I won this trophy. If you take the record of the I-League, 4 times I'm a runners-up. 1 time I won and this is the second time I got it. The 4 times runners-up only 1 point, sometimes you don't draw like that only. And 3 times I'm a third place. I must thanks for my all supporters of the Goans. The Goans are giving me the best support for the final day. In my house, mostly trophies. I know to the feeding the team, how is going to feed. You know, when you are sending the team on the ground, that is the only beauty for the win or loss. I know how to set up the team. See,
I got Yakubu, one of the best players. When he was gone, people said Churchill is finished. I never finished. I bought Wadava. Wadava played me so many years. They given me lots of good football. When Wadava gone, they said Churchill is finished. I bought another. I was got a Beto, Chetri, Bilal, and I know to set up the team. Giving the prize is not even one player's money. Not even one player's money. You see. I told them at least make it this price very high, at least 5 crore they should be give the price because it's lots of expensive with this football. And I was got it that sponsor also they not given my money. This time I not got elected, so I am not feeling bad for that. But if I lost, I am feeling very bad because I was supposed to win and last moment that our Mohan Bagan scored first. So I thought it's happening the same time, many times it's happened to me. But luckily the Chetri is given me the biggest football in this season. इतल्याने खबराचे तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.